Kajala ha kasibaar kala saki bakidan hadu saungut kibreu bakentup ya laingut ki kintai bad wei rongba ublaklat no nakadau covid nolor ki wei pat kijat jingpang bakidan katkum ki jithu daw director katanat kakoi kakhia dr amanwar ki tei ki saungut ki kentup ya kasamla yo hun khongkram khatpras nem na punusla kablaklat no nen kasi ha kapor arbji mensngi ha negrams nangta kakong jina lin kur kalang lai flies nem karta na sanmer upar silong bat u indu divi sehini southwest nam na julo para lai thuru ba iwei pat iblaklat hakani kasi dei rangba wala propose nam na kalopati bala tip kerteng kum uba morning nyangti ublaklat no ne ka janmiet hakapor lai bije kumbolong hadu menta ka jingdon ki baklat no covid hakajala kalapoi baro ribu prangun ini di baklat meneni kerteng jungi gadai yo hun khongkram khatphas nam karta ikan thai idin bersama po an usla kat kum gari buat ke bangiyo na po negros ya ini yang pang la refer na po Ganesh Das Hospital hak khatway tarik ubanai Oktober araja afo hakba ila sya sumar na po Ganesh Das dan afra tarik ubanai September araja afo hadu shifo tarik bunai Oktober araja afo kitasi hapo negrams but kilap i bilang positif dan sibina po Ganesh Das kila ada tes i masundul po hospital ilang negatif daka antigen test kil ay gajing semua hapo negrams ndai i akhlaq na pat hapo ar some minute mensngi hapo haka khaat tarik ubnai Oktober araja afu po negram si but kada dengan jingklat today that is the cause of death today septic shock with severe sepsis with acute kidney injury duodenal sepsis but kiwei kijing sitam kiwei idam kiwei day but kijing nang thai kijing but idai lu covid positive covid-19 positive purkala life nam harta ikan thai kita bagi ini apa Robert Hospital Dr. H. Gordon Robert Hospital haka khat tarik upanai Oktober araja afu but apor bi ru hospital idam gajing sistem kaba imla man penhiar simha but kil ai gajing semua ko Gordon Robert Hospital ndai ila khat no hakapor real safusan minstep hakapor khat lai tarik ubanai Oktober araja afu mentak step real safusan minstep but hapor bagi tes i kilap ba ilang positif yang COVID-19 take a final diagnosis kemudian ketimpang sistem kalau idan dari COVID-19 ilang positif idan acute respiratory distress syndrome dan merupakan shock acute renal failure but kakum kajing report ke bangyo na po Robert Hospital ke sini gitu yang kiu kemudian kira diagnosu ba idon diabetes mellitus type 1 mana ide ikateng indu Devi Sahani Safus nam harta kentai ide bersama sa ko Jalupara Hajan Beat House Alai rai siapa Nazareth Hospital nama idon gajing sistem man penhiar mesin bat gajing sistem jauh rendang ndrai kampai na poi hospital ila khrano bat kina declare i brought that apa to khatway afro
menit tak? menit Hardway afo menit Tahun tarik penai Oktober aja afo dan tangkau ini history KPI berjing tahu ini dari ischemic heart disease tangkap tahu tip nomor apa begitu dapat sibenar kilap i low positif saya wei baklat atau Robert Hospital di morning yang di Raffles Namharta Shenrang admit i po Nazareth Hospital po Gordon Dr. H. Gordon Roberts Hospital hak handai kiri Oktober araja arfo but ilah lat no mentar kesini hak por life shifu jamnya life shifu no kai sini but kecing sitam kecing ini kedai bag buat kita skilap by dan idang positif yo COVID-19 but ke diagnosis final ke KPI kalau COVID-19 pneumonia with acute respiratory distress syndrome, septic shock, severe metabolic acidosis, hidradenitis mellitus type 2.